كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة. Berinfak وانت عايزنا بحب jamaah yang sholat di masjid ya. Oh, Pak. Ya nggak apa-apa, bro, karena kita perlu beramal juga. وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماء. Teman-teman sekalian semuanya, mari kita biasakan untuk berinfak pertama di rumah Allah dan kita ramaikan terus, kita biasakan untuk berjamaah di masjid ya teman-teman ya. Insya Allah dengan seringnya kita berinfak, tenang jiwa kita. Oke, sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.